Takamuti tase-Free State tendelibito lwekutsi Mengameli Cyril Ramaphosa anaketinkinga letibukene nato letfake ekhatsi tekuphepha kwesolakala kwemisebenzi nekwetfulwa kwetidzingoncandi. Makatsebona we-ANC Mavuso Msimang uthi kubeketelela inkohlakalo nekuvikela abantu labehlulwa ngumsebenzi kwende liphupho lamengameli Cyril Ramaphosa libe lide lelide. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns Rulani Mkwena ubonge badlali bakhe ngesikhathi bacetha kuphumelela umdlalo wabo neMazulu. Ishona kanjalo ke langa lesine langa sikubingelele mbukeli sikwamukele Tindzaba teSiswati lesiflap khoma la ku SABC. Takamuti tase-Free State tendelibito lwekutsi Mengameli Cyril Ramaphosa anaketinkinga letibukene nato letfake ekhatsi tekuphepha kwesolakala kwemisebenzi nekwetfulwa kwetidzingoncandi. Titsi-ke inkinga yekungetfulwa kwetidzingontato ikweyisa lokunyatsela emalungelo ato. Letakhamuti tikhulumise nebuso nemengameli kumbizo yakhe lesevelcom. Indzaba yekuphepha kwetakhamuti lesevelcom iseyinkinga lenkulu. Kucishwa njalo kwagesi ngenhloso kumonga kwendele simo sabasibi kakhulu. Takhamuti tifuna amaphoyisa abonakale kule ndzawo phindza aphothule emacala labikiwe. Kuphindze kulekhathateka ngekutfola lusito lwetemphilo netinsita letinikwe tako, letakhamuti njalo tifuna kutsatfwe tinyatselo. Linani lebantfu liyenyuka kule ndzawo lesihlala kuyo. Ngako sicela Mengameli asisite ngemtfolampilo, sinemtfolampilo lowodva. Kunemiklamo lemikhulu lekulindeleke ukuthi yethule emachabeng lehloswa ngayo kucedza busweti. Kepha-ke takhamuti tifuna ukuthi bophelela ngaloko nesicinisekiso sekuthola imisebenzi. Uthi Mengameli kufanele azivulela amathuba emisebenzi esibantwini abasha ngoba sigcina siphelela emajele ngakuthi kude imisebenzi bugebengu buyanza. Uhulumende wase-Free State uthi sekuvelele inhlelo tekuthuthukiswa kwe-R30 corridor kwendela kuvula amathuba emisebenzi kule ndzawo. What we had done, what we are doing also is to look into other opportunities like the gas that we have and trying to develop, for instance, we have the R30 corridor development, which will bring about the necessary investment, and we are far ahead. We will be launching that project early next year and making sure that we have a number of opportunities, not only in the EPWP, but real jobs that people will be having for a longer period to deal with the issues of closure of mines. Indlela amaphoyisa bhekicele iqinisekise takhamuti ukuthi amaphoyisa satawubonakala kakhulu kunacala evelcom letindzawo letsedvute. Ludzaba lemandla letenhlandzeko nekutfola tindlu tintfo letibekelwe embili. Mengameli Cyril Ramaphosa uqinisekise letakhamuti ukuthi lutawentiwa ngcono ludzaba lekwetfulwa kwetinsita. Makatsebona we-ANC Mavuso Msimang uthi kubeketelela inkohlakalo nekuvikela abantu labehlulwa ngumsebenzi kwende liphupho lamengameli Cyril Ramaphosa laba lide lelide. Bekakhuluma nelitsimba letindzaba le-SABC kulandzela kunqamula abulunga bakhe ku-ANC. Msimang ushiye lelicembu ngemva kwekuyisola ngekuthi libeketelela inkohlakalo liyehluleka kuyicedza. Sewukhetse kushiya phansi mkantshubovu we-ANC Dr. Mavuso Msimang ulandzela iminyaka lengama-60 kule nhlangano. Avakalisa ukukhathatheka kwakhe Msimang uthi ANC seyingulenye nje inhlangano leyehluleka kucedza inkohlakalo. It's been a bit difficult. It's not an easy decision at all. Not at all. Akhuluma ngalokukhethelekile ne-SABC Msimang uchaza isizathu sakhe sekushiya kule nhlangano. Lo mkantshubovu we-ANC uthi njawonke umuntu wakuleli waba nelithemba ngesikhathi kungena Mengameli Cyril Ramaphosa athatha tindzamba kumengameli wangaphambilini Jacob Zuma nga-2018. I think the reliance on people of shady characters, the keeping company with those people is what has cost the president the reputation that he had. But you know, you're talking about supporting him. I thought he was working something out, and it was clear that it wasn't happening.
Msimang utsile kuvunyelwa kwenkohlakalo kukhohlwe bantfu phaca kwende buholi bamengameli Ramaphosa baba liphupho lelingaphatheki bashiya bantfu ebaleni. Ngesikhathi sebuholi bazuma Msimang bekakhuluma kakhulu ngenganetiseki kwetinto ngendlela betingakhona kanti kunemibuto ngabaholi banyalo ku-ANC. We are very comfortable living with people who are corrupt, who don't have integrity, and therefore we care more about protecting those friendships or not offending those friendships. Kusenjalo mengameli Ramaphosa uphawulile ngaloludzaba bekushiya kwaMsimang kulenhlangano. So we do regret the decision that he has taken, and I'm rather pleased that he says he will want to continue being involved in one shape, form or other in the matters that have to do with our country. And so with time, maybe he will be able to participate with us again. Kusenjalo labo lakhula nabo ku-ANC Veterans League bathi nanoma beva buhlungu lokushiya kwakhe ku-ANC kepha bawuchubeka nekulwisana nenkohlakalo nokuthi babuyise sithundisa lenhlangano. I-Israel ichubekile nekuhlasela iHamas emadolobheni laseningizimu yeGaza. Diphasimandla taseGaza tithi kushone bantfu labangetulu kwetinkulungwane letilishumi nesikhombisa kusukela kucale lempi. Le-Israel ithi libulele amalunga eHamas eningizimu yeGaza. Kusenjalo emaveli amanyenti nenhlangano temphakatsi ticwayise Israel ukuthi ivikele takhamuti lichubeke njalo nekutfola emasaphatelo. How do I see the end of it? I think one thing is very clear. It cannot go back to what it was. I mean, it's clear that, and I've said it at the March Human Rights Council meeting very, very clearly, that the only way out of this situation is to end the occupation and to find a political solution that has been on the table for decades, which is the two-state solution. There's no other way around it. You cannot. I mean, if I don't know how many. What else needs to happen to actually come to that conclusion? And I think that's absolutely critical. Today they are encircling Suna's house. His house may be his fortress and he can escape, but it's only a matter of time before we get him. Mengameli wase-Russia Vladimir Putin uvakashele United Arab Emirates lapha ahlangene khona nenkosana Mohammed bin Salam Al Saud ngelidzaba lekuhlaselana we-Israel neHamas. Titfinya teHamas edvakashele kuleli tibe nemhlangano ne-ANC ne-EFF. We are not calling for a ceasefire. We are calling for stopping the aggression immediately and unconditionally. We people are occupied and Israel is the occupying power. They have no right to attack our people or to commit these genocidal activities in Palestine. But unfortunately, the humanity failed in Gaza. The so-called international humanitarian law has been smashed under the Israeli bulldozer. And now for more than 56 days, people are killed on 24 hours, 7 days a week. Inhlangano etiniketa ngelisito texwayise ukuthi iGaza ibukene nesimo lesimatima lokwenta kube matima ukuthi tinikele ngelisito ngendlela lefanele. Sikubotile ke mbukeli ukuthi ingabe njani ibugebengu enzaweni yangakini njengoba sekusikhathi semaholide kuphela kweminyaka uphendule ngalendlela. Ubugebengu buningi khulu emamolo. Asiqinisekiseni ukuthi asikhambi siphethe imali enkwameni. Sivule namehlo. Uzagcina ngokubabona emakhemereni wemoto mara ihelebho lona dolulu. Ngibona ngathi igameko lento kuyancipha kanti lokusinceda kakhulu futhi ngilokubambisana kumaphoyisa ne-CPF yakhona la emangweni angihlala khona ngibona ngathi kuncipha kuyehla lelizinga. Kunzima kakhulu umsakazi lapha eFostrolas ngoba ubanjwe inkunzi uqeda ubulawe amaphoyisa afika nje ngokuzokwemboza idumbu awana msebenzi walutho. Ingakumbi liyakuthi elisikisiki imbi kakhulu kodwa ke singabahlali balapha siyekelanga kulonto siyalwa sincedisana kunye nabomthetho. Le ndawo ndihlala kuyo ulwaphulo mthetho luxakile and asikhuselekanga tu singabahlali. Aphephile kakhulu namaphoyisa ayidlala inzima yawo. Endaweni yangakithi emakhaya ubugebengu obukhona obujwayelekile lobubo okutshontshwa kwemfuyo kodwa ke kunale nhlangano ekuthiwa iSkepe siyazama sona ukuphuculwa lobo bugebengu.
Lona ke ngumbono mbukeli SABC ngekethwe sokudiphendulela ngawo. Emaphoyisa sempumalanga afuna abantu labasikati labathathu labasolwa ngegagadlela indvodza leneminyaka lenge-28 kaBhokweni futhi ne-White River. Lokho ahlabetekile ke uvule licala legagadlelwa ngilabantu labasikati kanzi lababili babo uyabadi. Emaphoyisa athi lendvodza ithi labantu labasikati bamehlule ngemandla bamhlanganyela kwasahlutfu. Can say for now is that the investigation is still on. But according to the investigators, while they were investigating, they realized that the same complainant opened a similar case, indicating the very same suspects that he was raped by these 3 women in Wheatbank. The case was opened in September this year. However, as we indicated that we are still investigating, the matter is going to be taken to the Director of Public Prosecution for a decision to be made. Kuletinye ke nasibuye titolo titsabatsaba tetitolo letinkulu etinzaweni letiseThekwini nemaphethelo tithi tiqinise tinhlelo tekuphepha njengoba temukela abathengi ngebunyenti. Bemgelekile mbukele esigabeni sesibili seTindzaba nawusanza kungena hlala nathi. Titsabatsaba tetitolo letinkulu etinzaweni letiseThekwini nemaphethelo tithi tiqinise tinhlelo tekuphepha njengoba temukela abathengi ngebunyenti ngesikhathi semaholide ekuphela kweminyaka. Ngenyanga lephelile kube netigameko letimbili tekubanjwa kwenkunzi kulesinye setitsabatsaba tetitolo lesatiwako lapho kubulewe khona ke liphoyisa. Titsabatsaba tetitolo tisebenta kakhulu ngesikhathi semaholidi njengoba abathengi bathenga ngebunyenti kulungiselela emaholidi. Kanzi kubuye kube sikhathi lesikahle setigebengu. Esigamekweni sakamuva sekubamba inkunzi ePavilion Shopping Center tigebengu lebetihlomile tigcekeze titolo letimbili tabulala emaphoyisa. Sekuqinisekiswe kuphepha kulenye titsabatsaba tetitolo eThekwini. I-Gateway Theatre of Shopping wabekwa bonogada nemaphoyisa lahlomile kuchapha timo letiphutfumako. I mean, over the festive season, we have a massive influx of both tourists and local shoppers coming through to the mall. So security is obviously our highest priority to enable shoppers to feel safe and secure while they're enjoying their holidays. Bathengi bathi baqaphela kakhulu ngalesikhathi. From that experience, I'm very, very scared going to the malls, the casinos. I'm very vigilant. Yeah, it does always crosses your mind, like when you come into a mall, but this one, the Gateway, the security every corner where you turn, there's a security guard, so I always feel safe around here. Lendzawo yeluchungechunge lwetitolo ingummangaliso kulabanyenti, kanzi bayakwati kutitfokotisa bajabulele Khisimusi. And I really want a furry notebook with a lock and a pencil case. Dog toys for my puppy. Bayancuswa ke bathengi ukuthi baqaphele lapho kupakwa khona timoto njengoba tigebengu tisuke tibuke kuthatha ematfuba. Ngaleli langa nga-1941 emasotsha aseJapan ahlasela emasotsha aseMelika angakalinzeli ePearl Harbor eHawaii afuna imikhumbi yempi. Ngalesikhathi salokuhlaselwa bekunemikhumbi lengetulu kwelikhulu ePearl Harbor. Nasibwathi makethethe timali sithola ukuthi irandi lehlile naliqasaniswa netimali takulamanye amave. Temidlalo umceceshi weMamelodi Sundowns Rulani Mgwena
ubonge badlali bakhe ngesikhathi bacetha kuphumelela umdlalo wabo neMaZulu. Leli qembu ke liqhubekile nelirecord lekuphumelela imidlalo lelishumi yekuqala ku DStv Premiership kanzi lihleli kunombolo 1 nanobeke linemidlalo lesihlanu esandleni. Umceceshi weMaZulu Pablo France ukhale ngetinqumo tanombembe kulomdlalo. Umdlalo wokugcina emkhathini kaMamelodi Sundowns neAmaZulu lo wadlala ngenyanga yenkwekweti waphela ke kulengana ngemagoli amabili kepha iTolo Sundowns ikhonele kuphuma nezikhona ezivutha ngesikhathi yehlule yaMaZulu ngeligoli linye ecanzeni lelivalelwe ngoRibeiro Costa. Congratulations to this fantastic group of players, fantastic mentality, more than anything mentality, and to grind things out sometimes is really the sign what really makes champions and fantastic today. Ligoli livalelwe ngupule extend waMaZulu alikabalwa kulomdlalo. We hammered them, we controlled the game, we created many chances. They were even wasting time at the end of the first half, and this is the first time that I'm seeing Sundowns do in PSL this season. So I have to be very proud of what we did today. Umceceshi waMaZulu seliqembu lakhe bekufotela inqobe kulomdlalo. I think today AmaZulu beat the best team in Africa, but 4 people decided opposite. Umdlalo olandzelako iSundowns idlala nePyramids yaseGibhithe ku-CAF Champions League eLoftus-Versfeld ngeLisonto. Kapteni weKaizer Chiefs Itumeleng Khune umisiwe kuleli qembu wabese uthathelwa nesikhundla sekuba ngikapteni walo. Lokhu kulandzela insolo tekuthiwe Dr. Utilolonga anathetshwala. Lo mdlali longankanjumbovu kuleli qembu udlala imidlalo lengetulu kwemakhulu amathathu namashumi lasihlanu kanzi waqala kudlala kuleli qembu nga-2004. Nanobe Khune angakadlali imidlalo leminyendi ngaphambilini bekasolo angikapteni waleli qembu. Kamuva kule season Khune udlala imidlalo lesihlanu wangenisa amagoli lasithupha estatementeni lesikhishwe yiChiefs kuthiwa ke Khune kumele angabi ingcenye inhlelo taleli qembu kanzi utawuhamba inhlelo letawumsita kuthi akhule aphinze ende tindvo kangcono. Asesiphuthumi kenyalo sembombela kutevuka kabandi kuthi Den Dlamini uphethe tiphi kuletiphuma embiteni lamuhla nakubumbana insimbi yesithupha nyalo nzambama otanato Dlamini. Lele kuwe Dora ngibingelele nakuye umbukele ekhaya ngisho nje ukuthi emkhathini wensimbi yesithupha nesikhombisa namuhla longadlinzela mbukele ngilele tithi imengameli Cyril Ramaphosa sevukalise edumala kulandzela ukuthi ashiye phasi umnkantshubovu weANC Mavuso Msimanga. Lethulu kwaloko siyawubuka naye lethi emakhulukhulu yebantu labashayeka ngalesikhathi kunetikhukhula enkombazi kulesifundza asembumalanga solobede indzawo yekufihla inhloko ngilethi naletinye longadlinzela ehlelweni letiphuma ebiteni kulikwala FM. Asibonga kakhulu Nkosi etikuca lapha ke lamuhla siphindze sihlangane kusasa futhi enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako sikhona simo selitulu. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi simo selitulu babukela emakhaya sanibonani nasibona namhla kusihla imvula nemoya sibona ngathi ke nachali pholile lapha eNtshonalanga Kapa kanti nasibuya ngala enhla kubonakala amathuba emvula lamahle langagcina sayefika khona ku60% la enkhabeni yelive kanti lawo mathuba emvula siyawabona ukuthi solabele silenjalo kunyukola khona kufika khona lapha enhla nelive kufika khona eningizimu yelive kubonakala la kubonakala ukuthi ungagcina sayefika khona ku30% nekufika lapha eNtshonalanga Kapa babukela emakhaya kanti ke nalihlobile letinye indzawo kanti ke babukela emakhaya siqoqwe sibuya khona South African Weather Service kubonakala ngathi kena liyathuma kakhulu lapha endzaweni lapha eMahikeng wehlela endansi kuyofika khona lapha esifundeni eMpumalanga Kapa bakhaya nasenkhabeni yelive liyathuma kuletinye indzawo bokulemakhaya kanti sixwayiso besibuya khona eSouth African Weather Service lesinye sisho kona ukuthi kena kunekubhebhetheka kwemlilo emadlelweni letinye indzawo ngakona kushisa kuleto indzawo bokulemakhaya sicaphele indlela esebenzisa ngomlilo ukuze singadali ingoti babulemakhaya singena kona kufuthumala kwelive la eGauteng eJohannesburg lapha litawucala khona ku15 nyulo khona ku28 kane neCarltonville kanti ke iFernaheng hledi khona ku28 kanti ke iPitoli
iqale ku-17 inyukele khona lapha ku-31 sinyukele khona lapha esifundeni salapha eLimpopo Musini ihleli khona ku-37 Polokwane iqala khona ku-6 inyukele ku-30 kanti-ke iMokopane ihleli khona ku-34 kanye neBhelabhela babuyele emakhaya sihlele endansi lapha esifundeni salapha eMpumalanga enzaweni lapha esikhukhuza leshisa impela lihleli khona ku-34 kanti iMbombela ihleli khona ku-31 Caroline iqala khona ku-14 anyukele ku-37 eMelo lihleli khona ku-27 sihlele endansi lapha eKwaZulu Natal abavakashele lapha eThekwini libavumile lihleli khona ku-28 liyana kuletinye indzawo kanti-ke iLundi liyashisa lifika khona ku-31 Vryheid iqala khona ku-15 anyukele khona ku-30 kanti Ladysmith ihleli khona lapha ku-32 singena khona lapha eMpumalanga kababule emakhaya lapha eMthatha ihleli khona ku-28 kanye neKumani kanti-ke Willow ihleli khona lapha ku-27 kanti lapha eNtshonalanga kababule emakhaya lapha eCape Town ihleli khona ku-22 Worcester iqala khona ku-14 anyukele ku-30 kanti eBedford West iqala khona ku-17 ihleli khona lapha ku-33 singena khona esifundeni seFle esikhulu nato tonke enzaweni lapha eAppleton ihleli khona ku-34 Springbok ihleli khona ku-25 kanti Calvina uhleli iqala khona ku-11 anyukele khona ku-27 enzaweni lapha eFree State babukele emakhaya lapha eSasolburg ihleli khona ku-31 Welcome iqala ku-14 anyukele khona ku-33 kanti esifundeni seFsekugcina babukele emakhaya lapha eTaung ihleli khona ku-37 yashisa kanti lapha eVryburg kanti-ke eTosca ihleli khona ku-38 ngiloko le ngiphathele kona nisaleni kahle